है रज़ाए ज़ात बारी, अब रज़ाए क़ादियाँ। Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor obećanog Mesija alejselam u Ludihana, 4. novembar 1905. godina. Drugi dio. Dalje on kaže: još jedan sjajan argument u tome je da prije 25 godine i kada niko znao moje ime i niko dolazio kod mene u Kadijan i niko mene poslao neki pismo, i tada sam boravio u stanje anonimnosti i bezpomoćnosti. I onda Allah mene obratio i rekao: ja tu na min kulle fajjin amik wa ya'tika min kulle fajjin amik la tusair li khalqillahi wa la tas'am minan nasi rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Inače, Allah rekao: ljudi će ti dolaziti u velikom broju iz udaljenih zemalja da ti služe. Dobit ćeš financijsku pomoć iz dalekih mjesta, ne smiješ prema njima biti neučitiv i ne smiješ biti umoran od njihovog mnoštva. O gospodaru moj, nemoj mi ostaviti samog, ti si bolji od svih nasljednika. Ovo je sjajan predskazanje i koje je bila napravljena tada i već bila štampana. I ljudi od sve religije, oni su ovo pročitali. I kada na ovo stanje, kada sam bio jedna nepoznata osoba i nije niko poznao mene, Allah tada mene rekao da ljudi iz daleko zemalja, iz daleko mjesta dolaziti kod tebe i biti mnoštvo. I onda za njih sredstava, za njihovo gostoprimstvo će također dolaziti kod tebe. Pošto jedan čovjek ne može da služi 1000 i nekoliko 100.000 gosti i ne može da on potroši sam, i zato Allah sam i rekao: ja ti min kulle fajjin amik, oni će dolaziti sa sredstavama. I onda dalje je rekao: nemoj da budeš plašiš ili da budeš umoran zbog njihovo mnoštvo i da ne obratiš na loš način. I onda rekao da nemoj da budeš umoran od toga. I sada razmislite o tome. Da li ovo može da čovjek priča kroz svoje moć i prije 25 ili 30 godina on prenesi takve stvari. I onda isto na kraju se dešava. Čovjek nije siguran za svog bića, čak ni za 1 minuta. I ne može da on kaže da bi on dalje dišeti. I onda takvi vijest nema moć na ljudskog uma. Ja vama kažem istinu. I ovo bio takav doba kada sam bio sam. I inače sam mrzio da sretnim sa ljudima. Ali pošto treba da dođe vrijeme kada su nekoliko 100.000 ljudi krenuli prema meni, i zato mene Allah savjetovao i rekao: la tusair li khalqillahi
وَلَا تَسْأَمْ مِنَ النَّاسِ. Znači, ne smiješ prema njima biti neučitiv i ne smiješ biti umoran od njihovog mnoštva. I isti danima Allah mene rekao: Anta minni be manzilate tauhidi fahana antuana wa toraf benan nas. Ti si meni kao moje jedinstvo i moja jedinstvenost. Blizu je vrijeme kad će ljudi biti spremni da te pomognu i postaćeš poznat među ljudima. I također dobio sam objava na parzijski jezik, na arapskog jezika, na engleskog jezika i koji su imali isti predmet. Zato treba da razmislite o tome. Za ovi ljudi koji imaju Božji strah, a koliko prije bio rečeno taj preskazanje koja bila štampana u knjigama, i taj knjiga Brahine Ahmadija je takav knjiga koja široko ljudi su pročitali, prijatelji, neprijatelji, poslali samo kopije kod vlade, ovo kršćani, hindusa, oni su pročitali i na ovom gradu ljudi imaju ova knjiga. Neka oni gledaju da li tamo rečeno ovo ili nije. Onda ovi hođe koji mene nazovu Dajjali i lažovac zbog suprotstavljanja. I oni mene kažu da nema ni jedna preskazanja ispunjena. Neka oni kažu, ako ovo nisu preskazanje, onda šta je to preskazanje? Ova je taj knjiga čiji je predgovor napisao Maulvi Abu Said Muhammad Hussain Batalvi, pošto mi smo bili zajedno u škola i on često dolazio u Kadijan. I on to dobro zna. I također ljudi koji živi u Kadijan, Batala, Amritsar, okolo, oni svi znaju. Tada ja sam bio sam. Nije poznao mene. I tada bio ovo daleko mišljenje da jedna osoba kao sam ja prođe kroz takav doba kada nekoliko 100.000 ljudi stoji uz njega. Ja vas kažem, tada ja nisam bio ništa. Bio sam sam, bez neki pomagač. I u tom dobu Allah mene učio o dua: Rabbi la tazarni fardam wa anta khairul varisin. O gospodaru moj, nemoj me ostaviti samog, ti si bolji od svih nasljednika. Ovo dua on mene naučio, pošto on voli ovi ljudi koji čini dove, pošto dova je bit za ibadat, za obožavanje. I zato Allah rekao: Ud'uni astajib lakum, surat Al-Mumin, ajet 61. Znači, zovite mene, ja ću vam odgovoriti. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: bit za obožavanje je dua. I Allah želio, na drugim riječima, Allah mene želio da nauči kroz ovo dua da sada ti si sam, ti si jedan, ali dođe vrijeme kada nećeš ostati sam. I ja sada proglašavam kao ovo dan je svjetlov i ovo preskazanje je isto ima svoju svjetlost. I tada ja sam bio sam. Ko može sada da tvrdi da tada bila jedna zajednica uz mene?
gledate sada kako je Allah obećao i prema preskazanjima koje sam imao davno prije, jedna mnoštvo zajednica stoji uz mene. Ja proglašavam da ova preskazanje svetli kao dan i niko ne može porići činjenicu da sam u tu vrijeme bio sam. I zatim u istoj knjizi postoji preskazanje da će se ljudi opasno suprotstaviti i oni će pokušati da će uložiti sve napore da zaustavi ovu zajednicu, ali ja ću ih sve poraziti. I onda u Brahini Ahmadija bila isto predskazanje. Allah rekao, ja neću zaustaviti ovu stvar dok ne pravimo razlika među čisti i nečisti. मुद्दाए हक ताला